Sekuright. Yeah, go right, Baba, go right. Hayi Nsibande. uNkulunkulu mina wangenzela imangaliso. Emsebenzini engangusebenza. Yeah. Ngangiyiphoyisa. Oh, yeah. SAP. Oh, by SAP. Yeah. Asebenza. Akhulu iminyaka yobeze ngiphuma impesheli. Phuma impesheli emsebenzini. Yeah. Ngabuya ke ngaze ngahlala ekhaya. Hayi ukukholwa lokho base behlulekile abazalwane. Yeah, okay. Ngeno ngeze kanje uhlangothi olunye lwakho lomnyama qhobe sekungcono yahlala lapho. Noma sivula lokho kahle kakhulu. Ngangakholwa mina baba. Yeah. Ngangumuntu ongakholwa ngempela. Ngiphuza. Bema yonke into kodwa emsebenzini angisebenza khona hayi ngangaphuza utshwala. Ngizangiphuza bese ngibuye ekhaya sengithethe impesheni. Unkosikazi lo ekholwa umzalwana kena wathatha ivangeli umakoti. Wasala mina ke mina angaqhubeka nje angikhoza kakhulu into ezamadlozi. Obaba wafa ngakholwa noma ngakholwa. Hayi ngikhoze kakhulu umsamo. Umsamo ngangusebenzisa kakhulu kabe. Ukuthi noma sekholwa singumthola umntwana nonkosikazi. Unkosikazi singumthola umntwana sahluleka ashada phela. Lothu umntwana sangamthola sangena kuphi yonke indawo sahluleka ngaze afika ngisho kwaSheba. Lothu sahluleka. Manje ukuthi uNkulunkulu wenza isimangaliso. Phakathi kwesikhathi isikhathi eside ngihlezi ngenza zonke izinto ngiqonywa nginjeyani ngimshaya unkosikazi lo ngimhlupha kakhulu izinto eziningi ngimshaya ngenza yonke into abuye enkonzweni azi kahle ukuthi awusobuyela mina afike ekhathazeke kanjeyani ngimshaya ngokudla yonke into khona la ngaze ngisingathola umntwana ngaze ngamvalela endlini ngakhipha umesa ngithi cha ngingona ngumnqume unkosikazi wathi hayi kulungile qala ungiyeke ngikhuleka ngathi mina hayi khuleka kwakho usulethi ngcono hambe manje ngathi ethinya ufaka umese insabula hayi nelokuzana no-okaphi insabula impela nje awu ngathi ayibhaka yaphunyuka ezandleni ngathi ayaphi ngezwa nje umuntu ekhuluma kimi ethi wenzani ekhuluma edlebeni ngangahlala esitulweni njengoba naposofo ngahlala ngathula ngathiwa yena waguqa phansi wakhuleka wathi baba ngiyabonga baba ngiyabonga hawu wakhule semphelelwa amandla kulezo nsuku ngaqhubeka nalobo bami hawu ngase ngigula ngagula ayisimangaliso unkosikazi lo mase mbeka impela ngagula wayena angafuna inyanga angangafuna nshokwane nje ethi ngoba ukhoze inyanga baba Mkhize ngithi ngibizela ubani umkhoze kanti angifuni inyanga kanti angiyise esibhedlela into angifuna isibhedlela uyophila kanjani ngithi mina hayi kulungile nje ngazi ukuthi uNkulunkulu ofuna ukuthi angibonise lezi ngibonise hayi ngahlala inyanga yonke impela kusenamathambo awu ugula inyanga yonke ngagula inyanga yonke ngafuna isibhedlela kwaze ukufika abazalwane bazokhuleka kimi bathi hawu sokukhulekela into acha ozani bazaba ngikhulekela kufika yonke ihlobo yabazalwane angikhulekele hayi ngizwe kahle ke lapho kodwa inyanga nje ngayifuni izela ke kodwa ngangikhonzile kodwa ngaleso sikhathi lo uNkulunkulu wayivala wathi angifuni inyanga ezothinta lo muntu lozothintwa imama kwathi langa lithize kungelesihlanu ngo4 angihlezi nje nganginewashi la ngane kulibheka nje ngathi futhi kohona kwakuyimpulani kaNkulunkulu ngani kubheka nje kwamnyama emehlweni wabuko angabonanga ukuthi kwenzekani
ngezwa nje izwi selimbiza uthi woza sambe lapho ngabona khona ukuthi umuntu amayefu bizwa izwi woza sambe hayi ngimlandele lo muntu athi siye Nyakatho sambe sabhekala sambe lo muntu akumboni Dubani uzwizwe nje izizwi nje likhulu ukhuluma ngezwi likhulu amathi yaphenduka lo muntu athi phenduka ubuka isidumbu sakho ukuthi sinjani phenduka isibungu ethi asibona singcolile bonke umnyama ethi nalesi silesingcolisile awuzange umthanda uNkulunkulu woza alandela ahamba ngafika ngathola intaba enkulu intaba yinde kubheka le yeshelela njengamaglasi lawo le ntaba mangena lithi uyabona ke uzokhuphuka kule ntaba uthola abantu baningi akwambeki uzokhuphuka kule ntaba kodwa ke awuqala ubheka mabheka ngapha ngithola umfula omkhulu obomvu igazi bomvu igazi lomfula bakhona abantu ethi uyabona abantu ebamba phakathi ababona abantu abaphakathi phansi omfula uyabila shunqa intuli athi Jesu sabe igazi labantu labantu ababulala abantu emhlabeni bahlezi lapha Jesu sabo igazi likhuluma phezu kwabo hayi ke wathi wena uzokhuphuka la ikhuphuke kule ntaba lena sikhuphuke sibabaningi shelele siyahle sikhathi mayibabo kuthi afika khona ithi izwi isijeziso anzange nimthanda uNkulunkulu khuphuka ngashelela kathathu into kwafonga dudubala lathi izozaka ngabe endaweni ensibandi emnyama mbheke enyakatho emnyama le ndawo iyakhanya nje kancane uyayibona kodwa ungaboni ukuthi kuyapha izwi kodwa nathi likhona lelizwi khona phambili ngathola ingane inqwaba yengane isizwe athi yabona lezo ngane udlula phansi kwakhanya ke lapha enganeni athi yabona lezi ngane ezala abantu abakhipha izise emhlabeni ezaboke linde wena kwazi ukhipha umuthi isiso wena ngadlula phambili ngathola ezingamakhanda odwa kodwa ezabahleli umndeni lezo dlula amakhanda wodwa dlula awubheke emuva uqalaza unjani uzoqonde phambili futhi nje kunzima izima le ndawo lokuzwi ithi woza ngiyeza ngilandele ngangafika endaweni lapho kuvaliwe nje imnyama le ndawo ungathi nje angazi ngokutshenta njani lathizwe mana lapho nguvulele yavuka abakuthi ababona abantu lapha yathi akusho umuntu ukuthi ngena ngaya nami sengigijima phakathi bakhala lapha phakathi mayi baba umgodi yomgodi le ndawo umgodi nje umhume obhekele angene lapha yathi uyabona ke labo oqala kuba bathakathi dlula bathi bakhala lapha bakhala bayilunga abanye benza adlula ngangathola izangoma kuthiwa izanusi lezi zayiqamba amanga emhlabeni aziphethwe emoya emibi nazo igciniwe la dlula ngadlula ubaba wayesangoma ubaba wayenyanga umama eyisangoma awabonanga kodwa hayi lapho ngapha phela ngizokhola ubona umuntu nobani emsebenzini wakhe ngadlula ezangomeni ngangafika enyangeni kwathiwa izinyanga lezo dlula abaqambi bamanga labo bakhuthuza kushize ngadlula mangifika phambili ngathola izayoni kwathiwa abazalwana laba beqamba amanga profita amanga ngegama labo ngoba namanje nezwi ngabuya nalo la elaleyoto ngabuya nalo ngishumayela batshena ngazi yona ngithi nabaqembu manga nimasavula abantu uyizangoma ngoba amanga bakhohlisa ethi ngadlula ngangathola abazalwane ebasindisiwe isizwe bahlezi bakhala yonke laba bantu kuyakhala kuthiwa mayi babo bakhala
bakhala mabekhala labo bantu kuthiwa abazalwana lapha yebo antu yabona abazalwana babantu bantu yebo kukhona abanye abathwalayo antu wabona abathwalela ivangeli besinga uthwala ekhanda abathwalela abayithwalela ivangeli beyinyangeni ngenkuzi babelukhuze nalabo boqhuma ukuthi bathandwa ngabazalwane balapha agesi bahlezi khona hayi akona umsebenzi kaNkulunkulu kubuhlungu kufanele basebuhlungweni ubuzima kabi kodwa bahlezi bakha isizwe kodwa uyadlula ngadlula kangathola amaNazaretha amaNazaretha nawagidi nyawo ivubuka lengaka egidi wathi yebo abo lapha kokumshini wakhona kodwa uyadlula ngadlula kangathola abashayi bebhola yebo bathi shade damsa khona simangaliso angazibone efana lesiya ngiyabatshena nabo ukuthi ngisozosibona nidlala la nje nizodlala lapha nodlala ungasafuni hayi kakhulu kabi shaya into engakho ibhola kumlilo sikhulu stadium isikhulu wathi wadlula sinawo kodwa amapali asinawo sinamapali kuyagijwa khona kuyasha kuyakhalwa nje uyakhala kusemnandi nabalandeli labo unompempe oshaya impempe iyavutha ivutha umlilo impempe ikhala emlilo yakhala kuyadlula zange udlala ibhola ngadlula angafica abadansayo abadansi badansa loshaya insimbi lo ungathi uyasho imino lesincindekile uyakhala wenza yonke into kodwa uyashaya ngoba manje into abayenza emhlabeni lento bayenza la njeko kwenza lapha nje nalapha uzokwenza adansa lapha bakhala yonke into ngadlula ngangathola abadansi bemzimba bathiwa abadansi bethempeli kaNkulunkulu lapha imali zitaki bayakhala ngadlula into manje lapha ngangathola ababhemugwayo awentuthu uphuma ngamehlo nangamahlebe nangomlomo nangamakhala ababoni lutho nje kuthiwa abentuthu ubona kusuka intuthu enkulu nje baphakathi entuthini lapha wathiwa dlula ngadlula ngathola ababhemsinefu ugwayi wesinefu ngadlula lapho ngangathola ababhema hayi ngangathola utshwala babhema kanjani laba besinefu bona udaka bahlezi odakeni udaka nje uchibi lodaka nje lazi bacaphuna nje uma ufaka udlala ufaka la uma ufaka la emakhaleni socisha udaka nje itasana umsebenzi walutho and abathandi bayakhala bayashisa lo daka kuyakhala kuthiwa dlula ngadlula angafica ensibandi ngangafica manje utshwaleni lapha ngangikhoza kakhulu ngafika hlala khona phambili lapha ebahlebayo imlomo ingaka ebahlebayo abazalana bekuthanda nje ukuhleba emasontweni ngiyabatshena sibandideni hlebani nje imlomo singaka ukhuluma yedwa so kuthiwa babeqamba amanga lapha bangalikhiphi iqiniso kwathi utshwala lokubuza kuwe nje bushisa bomlilo awubulandi buyazizela awubani futhi umphongo liqhamukapi ugawo bani uphuza nje into ongayazi uphuza likhami buhlanzele khona futhi lapha uthi mayi babo uphuza isukume sime sibanje sime ithi tethelele lithi itethelelo kayikho itethelelo semhlabeni ayikho la ayikho sikhale kunobana khala bhekele nobana khala abheke yazi kuhlungu abesibani uyaqoqana wenze yonke into uthule usizo uyoma futhi ngamanzi ukudla ngokho njengoba isitebe sana sasomile nje sikhala yebo kunjalo impela uyoma uthi uma uthi somile inkosi yami aqhamuka kanje amanzi adamathi aqhamuka amanzi uthi ushawula lephansi ubuquseke usushisa lamanzi manje udonta amanzi kanti akuwona hayi akona amanzi into nje ushiswa into lithi isijesiso anzanga nimazi uNkulunkulu
sakhala lapho ngikhuluma nje kuyakhala akwathi ngesikhathi kwenzeke enye into ngesikhathi hayi ngezizwi limemeza kwakhala isinto ukuqala ngaze yakhala lapha emadlebeni kuphi yathi ngenqe yakhala kathathu kuto kwa4 ngezizwi ngibiza legama nje lelobekwe lona mina ngabekwa ubaba wathi mangibeka ukuthi ngumajalimane ngabizwa ngalo hayi lele silizwa ku CD hayi lele ku CD hayi lokholwa le alifakwa yezwa ubaba uJohannes lika Johannes lokholwa ngabizwa ngaleli dala ukuthi baba majalimane ukuthi igama lakho ubani ukuthi uma bethi unjani othi umfana wathi hayi majalimane indoda nami engiletha uyise ukhulu hayi lo ka Johannes ngaletha sengikholo lo ngisebenza nje ngoba ngisebenza emakitchen kakhulu khona kompangeni lapha ungakabi iphoyisa hayi ngakaphoyisa umfana athe ngibekwa leli gama lesibili lika Johannes alinakwanga ke wabekwa lela kusebenza leli lidala uqanjizalwa uqala nje noma uthiwa nje kuthi ukhanda litshekile usomfa obeka leli lapho ukhanda litshekile lento bekuqala ngikulu kuthatha yona impela hayi ngezizwe lathi suka lapho kunomosho omkhulu kanje omkhulu igeba athi suka lapho kuleyo ndawo okuhlushwe kakhulu ngabona ngithathwa icash selingweza lumosho lo mosha lo Steve la sitshelwa khona baba Abraham akwahanjwa luthi namanje nawe ibhaliwe kunjalo impela emkhulu mosho igeba awela awu amzomi imama lapha ngiseduze naye wathena athi hey Nkosi yami waphumelela lo muntu ngingaze abona ngihamba afika ngalena ngathola enye indoda eshaya ingubo ezimhlophe yathi nehlahla ubonile uqhamuka khona anzange umphendule wavuma umphendule wathi wozala uyabona uqhamuka khona phuma la ngikhipha ngendlela encane nje ngikhipha ngibhekisa ngaphandle kanje phuma aphuma ngiphuma ngishiya lapho leyo ndoda aphuma uthi manje ngikhuphuka ngakhuphukela emzini omuhle hayi ilokuzana iparadise ihle isimangaliso ngezwe ngipholile phansi uma uhamba ngathi uhamba phansi kwebhontshi pholile le ndawo lathi izwi ngathola ngazizwe ekhuluma futhi lapho lathi nayibona ke indawo uyayibona indawo eningayifuni emhlabeni lelizwi baba linjani liyafana naleli lafika sengisho ilolelo kuseyilolelo esathi uphuma umphefumulo kuseyilo uthi uyayibona ke indawo eningayifuni emhlabeni enibekele yona emhlabeni iyona le indawo kaNkulunkulu yasho njalo nje lathi indawo kaNkulunkulu mfathi nizohlala khona uthola ukuphumula manje ngifuni uyayibona nje kwaphela ukuhlupheka kwaphela yonke into ngezwe ngihamba kamnandi ladwoza labiza futhi nalo ladwoza ngangajiki ukuthi mangijika ngithi kodwa lo muntu dobhe ngala lingama glass lingama glass wodwa ngathi manje nathi woza nje manje aqhamukela kule ndoda shaya ingubo ezinde shaya shala phi indole shala awufuni uJesu lathi ke into mathi ngiyambheka akangabhekeka ngaze ngibheka phansi ngathi lathi izwi uyabhekeka izono zakho ezenza ukuthi ungambheki ukwazi ukumbheka akwazi ukumbheka uyabheka yambuka le ndoda isho ngamehla ahlaba nobona uma uthenga imoto unyuwani amalathi ayo ahlaba awuthandi kwabheka manje emgwaqeni kanjalo kwakuqhamuka intombi eziwu2 ziza kanje ziza lezi ntombi ziwu2 ziqoke njengaye kwathi maziza lezi ntombi zeza ihlabelela tema sengene wayikhomba wathi
le ndawo lapha engena khona yeah iyayivulekela ithi njengezinye idolo ngeke ngibone khona namanye ama-ofisi yayo ngiwabona ukuthi uyafika vele kuvuleke kunjalo-ke ayivuleke ukuthi uma ivuleke ababona abantu lapha phakathi abangcwele heyi bahlaba mnandi bahuba bethi ngabeza kwafika inhliziyo yami ukuthi engathi nami ngangijika ngoba ukhumbule emhlabeni ngathi ngajika nabo yathi le ndoda hayi ungayihluphi ngeke uze ungene la isiZulu umuntu wathi ngeke ungene la ukhuluma isiZulu isiZulu hayi limi zonke zibuye wathi kufanele phela sidalo wathi hayi buyele emhlabeni ngeke ungene la mawulapha e-Hides uyakhumbula emhlabeni ngoba ukhumbula lezono zakho obuzenza noma ukhumbula mawuse-Hides ubona ngemsebenzi nje ukuthi na ungasanaka yini unaka ngumlilo ngoba ngiyabona ubuhlungu lo mlilo awunamatheli kuwe into nje ngikutshela kunjani ngaliyanisa njengani njengoba uyazi emakhaya uyabona wakule kuyilahle lo mlilo ilanga libalele uhamba ngenyawo ufika ulinyathela ume kuyo kushisa okulapho ukugquma uhlale phansi ngathi ungathola amanzi uyithele kunjalo-ke lapha itesi kuyakhalwa intombi elifaka amabhuluku izindiza nawo la awasha amacici emadlebeni avutha njengomlilo lokho bakupenda la emlonyeni nasenzisheni kungamalayiti kuyabashisa onke nasenyaweni la imigexo le ingenye indlela ufike sethi uzoyigumula siyagumuleki lapha hayidesi konke nje kwakhona kubi akukuhle lokhu ufake ngosathane nje kubuhlungu amabhuluku akashi kodwa namathela lapha ushisi bashisa umfike intombazana sekhala intombazana lamantombazana afaka amabhuluku fike ayakhala kubi kunzima ahlupheka kuyalona bawe baphenduka babheke inwele lezo ayibona zibayixhumayo zibuye zibamboza amehlo abasabone bethi akaboni indawo zamshisa kwazona ethi ayikhipha siyaphuma kuthiwa yinto oyinkonzo emhlabeni ziphe zakhe ezayifaka uNkulunkulu nkosi yami kufuneke zakhe ezayifaka uNkulunkulu lezi wayifaka uyifaka ubani ziphuma sokunikelisa nkosi Jesu ngoba namanje nezwi lapho lisho njalo malifunda kwabaseRoma ulifunda kwabaseRoma 9 verse 20 uthi wena muntu ngubanike ophikisana noNkulunkulu ungasho lokwakufundisa owakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na manje nabaphikisana noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ethi bayenzela lokhu bethi abafuni bafuna kwezinto zabo lokho hayi kulungile baba asibuyeleke kule ndoda leyana sesiphume ephuzweni le ndoda leya yathi le ndoda ngeke ungene lapho ubungcolile buyele emhlabeni hamba emhlabeni hamba uvuma izono zakho zonke hamba ucela intethelelo kunkosikazi uyambona umshayo uyambona wenza ukinto uyabona imesi ngobona limesi uyabona imesi bakuvezela nefilimu umshayo konke hamba batshene emhlabeni ukuthi unkosikazi uphuma umuntu esifazane uphuma kuwe ngazibona mina kodwa uyambona uphume kuwe uzishaya wena mawushayela akaviki lo muntu ngoba unguwe wathi uhamba-ke ocela intethelelo uyambona uyakhona wena umenzela into embi kuphela uyabona umphatha kabi hamba ucela intethelelo hamba uyokhokha iy'kweneti zotshwala hamba ukhokha konke ubatshele ukuthi akungeni wakwenzeka akungeni lutho la hamba batshena hamba oshumayela ivangeli hamba babatshena bonke ukuthi uboneni la kodwa bayakuphikisa uma bekuphikisa ubayeke udlula utshena abanye bokulalela abanye bokulalela bahlela nabaphisa abalizwile iqiniso bohlulelwa ngalo la kanjani impela wathi wabona uyobeka izandla kwabanye abagulayo bawusinda ngoba ngenawe ungaphinde ukwenza okubi hamba wenza konke ngikutshela khona njengamanje wathatha iBhayibheli incwadi inje kodwa nake ide
kodwa umbali nje wathi me ngayithatha wathi mangithatha yagwinyeka wathi buyela ke emhlabeni hamba wenza konke nothola ingane umfana yoba yinye kuphela yona ke ngane kodwa uzoqala usebenze mawusebenzile esothola ingane umfana uNkulunkulu kwesizobonga esho umsebenzi wakhe hamba ke buyela emhlabeni ngifike ngehlanu ngo4 avuka ngomgqibelo ngo2 kwathi wabuyela ngaze nje semvuka nje khona la angabuya ngapapa siyambonga uNkulunkulu nani ngakayiswa nasekliniki esibhedlela emakhazeni bethi babeza umzimba ushisa nanguma uthi babeza umzimba ushisa baba nethemba ukuthi uzovuka kathi kusho umthetho kaNkulunkulu umthetho wakhe ngoba nayo le ndoda le uzoyizwa mosibona iDVD ubaba umdutshana naye abamhambisanga bamzweshisa khuleka ke bakhubuka kwena ku3 days mangabe ngena u4 angisazali bakhule balokhu bekhuleka kanti ngalena ziyabuya ngale ziyabuya ngale kwehlusheka ngale ngiyabatshena lapha ngiyabatshena impela lapha ngisho lapha enkozweni ngithi ngitshena kakhulu ngitshena abafundisi ngithi bafundisi bami ibandla likaNkulunkulu liholeni ngeqiniso ngoba babonile la ungasuki la uyothwala libandla likaNkulunkulu ungalokoti uyoligezela akafuni uJehova akafuni uyena kuphela ukugcobayo yena ukugcobayo uzoxoshwa ngemithi futhi ibandla lakho lenze libe clean lithwale ekhanda ayikhaya ibandla lingathwala kalifuni uNkulunkulu wesifazana uthi akathwale ekhanda lakhe angakhuleka angagubudzela ekhanda lakhe angafaki amacici angafaki konke la izandleni akube nguwe njengoba ephuma esiswini kumama wakhe njalo hamba ke nawe kuba njalo nami ke wanje uyabona ngathi mambuya lapho insibande ngacula ichorus lapho baba ngalijayela abantu abona sekuvuka nje ngacula ngibone laba bathi ababona bengena befana naye ngase ngicula lapho sengicula ngithi sobonakala sinjengayo masenze kahle la emhlabeni ase ngicula asebelazi balazi abaningi khona la anisho kancane phela baba ethi sobonakala sinjengaye sobonakala sinjengaye sobonakala sinjengaye embuseni wakhe siyobonana sinjengaye siyombona sinjengaye siyombona sinjengaye ebukhosini bakhe siyombona sinjengaye siyombona sinjengaye siyombona sinjengaye ebukhosini bakhe siyobonana sinjengaye siyobonana sinjengaye siyombona sinjengaye ebukhosini bakhe sizobonana sinjengaye siyobona sinjengaye ebukhosini bakhe limnandi mama hayi sizolcula nathi sizolcula limnandi lapho manje ngicula la ngiyacula nje leThekwini ngalo ngivuma lokuzala usho sisobonana sinjengaye ngempela ngeke umbone ungenjengaye bathi ukuthi sombona ngababona izintombi zongena nje zayifana naye andilezi inzuku nje bengade uNkulunkulu engibulela inkonzo ngishumayela ngobungcwele ngithi yena ungcwele ongengcwele ngeke ambone kusho ukuthi fanele sibe ngcwele ngoba mase ingcwele uyothi mayiqhamuka emafinelandi ibandla lakhe ngoba ungcwele athatha abangcwele njengoyibutho uthatha insimbi enoyibutho akathathi noma yiphi insimbi oyibutho naye ke ovela sibuthe ngobungcwele yebo sibutha ngobungcwele ngempela ngabuya lapho ke baba hayi isaba isono
ngiyasaba ngiyazibeka izandla impela hayi shidumbu le moto nje lena oyibonayo bayithengelwa abazalwana eThekwini kwavuka idumbu ezinti lapho wabonakala khona kimi wathi kimi laba abantu bavukile bavuswe ubani athi mina bavuswe wenkosi wathi ya ungazibabazi mina ngathi ngizoba nawe wathi light yeza njena ke manje izokwenza isimangaliso ngifuna manje uma uvuka ekuseni kwakukhona lomfana efonini yami wathi uzobona ke uma uvuka ekuseni uvula ifoni yakho uzomthola phakathi ngathi mina kanjani ngathi ngiyalala ngathi uma ngivuka ekuseni ngayithatha impela ngathi ngoba ngicasulwa ngabantu bangifonela nje ebusuku bagula ngalala ngase ngiyayivula nayithi wayingenela mafunga umbona ushaya ngoba uyacisha ushayele libali nyamuthi awuqala uyibambe nje kanjani ufuna ukuthi ngifakele le ndoda iyangena kamnandi foni lesizwe Kulo ngizobe ngiyibona ke baba ingenile la efonini la ekamereni ingene kahle kodwa ngobe ngicela mase siqedile ukuyibona wathi uzongibona efonini wathi ubona la lesizwe liyambuyisa emhlabeni athi nje sembonga uNkulunkulu lesizwe liyambuyisa emhlabeni lesizwe athi mfuna bamphike abanye baphika lithi washuta la ithombe la hayi cha ngizashuta antu yabona ezami akuzithombe sakhe hayi ngisho endlini yami uAdam lo manje na azange bena ngithathu Adam noma umkhipha lapha ngombala uyabonakala uyathatha uwela nomama lapha yini seyinsizwa hayi ngisho kuseparlament lapha umama lapho umfundisi lo yimi nami nomfundisi umadida la-ke lapha yimi lapha ngiseChicago oseChicago usubuya leChicago usubonene nenkosi ngibonene nenkosi zonke le ndawo ngase ngibone inkosi sembonga uNkulunkulu kakhulu mama sibonga wena umkhuleko wakho mama uya nomama ekhaya asijisa kusePitoli la kusepitoli hayi na usengenile kusePitoli la asikhona lekozuma hayi ngilungile baba ngazi asiliphusha udaba lwethu wafika ke le useThekwini wathi uzombona efonini ngambona ngambona wamkhumbula ngamazi ngoba ngiyamazi impela anti uyabona kumbuka kwami ngathi mangimbuka la bathi mangimbuka la lo mlomo lobomvu okhulu ukuthi ongesathi umbuka la ekuseni athi bathi ungambeke ekhanda lomuntu uma ukhulekela abantu ungabeki ifoni ekhanda ungangezi isithixo ubeke isandla akusho njalo eBhayibhelini ukuthi sobeka izandla asizosebenzisa amafutha sisebenzisa amanzi angithinti lutho sibeke baba beka izandla nje ngoba gula uyasho lapha kuMakho 16 sobeka izandla nje basinde abuka bonke ufika izolo egula umukile futhi namhlanje
abanye bayikhulumela kuphuma amadimoni amasatanzima ayakhuluma akhuluma amasatanzima siyambonga uNkulunkulu kwenzeka yonke into konke ngase ngithole isizwana yebo yashumayela siyambonga uNkulunkulu uyiphile ayiphile muhle uNkulunkulu muhle baba bathe lapha sengiqeda lapha ke emsakazweni ukukhuluma la ePantown ngoba ngaqala lapho ngaqala la kasiza abantu goli obasiza abantu lapha kwaStekeni ayisuka lapho ngase ngiya elokuthi nanku la ePantown kuseyi ngoba sebathi yilokhu imbokodo manje emsakazweni kwakuse highway kwakuyi-highway highway awukhona umamngubane ngalandwa kuyimpela ngifika khona ngayibeka le ndaba wazophuma amakhasete yami ngayibeka le ndaba ngase ngigcina kubalaleli ngathi mina abalaleli bami ngowaka Mkhize nesibongo ngwamhlaba yalingana indawo esasuke kuyo angikojobe ukuze ngife ngase ngithutha uNkulunkulu wamukisa endaweni yaseMboza lapho engisebenza khona engisebenzela uNkulunkulu khona ngathi yabona ngibanika izwi lapha uFlip hayi kulo nathi leli elapho uPetro uqala isahluko 5 verse 7 ethi qondane nilinde isitha senu sathana ngoba siyahamba siyazula sifune singamgwinya kodwa nina abazalwana melana nani iqinile khulu nazi kahle ukuthi ezohlupheko ziyahlela bona abazama basemhlabeni agcina lapho ke uthi yonke lesithi enginayo ngoba isho njalo mayisiphele uthi yona iyo-ke lengiyiphele ngafaka yona qondani linje isitha senu sathana sihamba siyabhoda njengebhubesi sifune singamgwinya kodwa melanani nani iqinile ngamisa amadoda lapho ngimisa abazalwana ngithi qinani bazalwana usathana ufuna abazalwana uyabagwinya uyabawisa ngempela uyasimisa manje ngoba kade ngihamba ngilalele wena nje la ngizokuzwisa mase singena emotweni uNkulunkulu uyasibusisa kakhulu ngawo baba kanjalo impela bazojabula abazalwane soyenza le DVD sokubuye sikulethele uyibone engenzayo yabona yalisho lapha ethi ngoba iBhayibheli cha ngilivula ngilivula ngekhanda yabona ezamadlozi ngayibona khona le uthi ahamba batshela ukuthi amadlozi awekhona ngawabona impela ukuthi hayi impela kawekho ngafunda kumaKolinte okuqala isahluko 10 verse 20 ethi lokho engithi kuhlatshwa ngabezizwe abakuhlabela uNkulunkulu bakuhlabela amadimoni angithandi kube ngihlanganyela namadimoni ngesiphuze sitsha senkosi nesitsha samadimoni yabona ngoba kambe ngabe niyayivusela yini lakha na inkosi yabona cha kunjalo ngathi ngesonto futhi ngangifunda la ku Leviticus 19 yakhulunywa futhi ukuthi amadlozi ayakungcolisa ningahambi kwabahlola imhlolo ningahambi kwabantu ngoba kuyaningcolisa mina ngingcwele zingcoliseni abona ukudla kwasemngcwabeni angudli wangiyekisa hayibo wathi ungakudli makade nje kuncwatshwa nje qela ngathanda ngidlimpela ngihambe noma bazalwana ngidli ufunde enye into ke namhlanje uthi umkhuba wezwe akhona kwakhe lokho umuntu amafika umuntu amafika umuntu sebameza ngathi usemshadweni kunjalo impela abakhali bajabula sho njalo
mafunda lapha kwaba ku amahubo 106 evesini lika 28 lithi bazihlanganisa noBhalipiyoli badle kuhlatshelwe bafileyo bamcunula ngezenzo zabo kwabhoboka isifo ubona abantu begula nje badla into ezimncwabeni manje manaka sixoxe lento umfundisi amagama asishibuyisele kuthina ke manje abefundisi noma nje abazalwane ukuthi mangishonelwe mina noma ngabe ngenza idrink phela abantu bahamba ngisilonge baphekela noma hayi bayenze phese injwayelo ngingabenzela injwayelo manje ukhuluma kabanjani lapho sokuhlukanisa kanje ukhona abanye bethi bangabazalwane ukuthi mabelanda isidumbu basilande ngani ngehlahla basihlabe benze uyabona bahlaba noma behlaba inkomo lapha noma bethi siyampelekezela baphelekezela uba ngoba lo muntu uyahlupha makade ngakhona udala efila idesi ade ukuphuma nje komphefumuli sule nini nibekisa inhlabathi lapha emakhazeni qala nemphuthumise emoshwa noma ngikuphi uyahlupheka mase paradise ujabule yena manje nina nibeka ibhokisi lapha niyashumayela lapha impela siyamazi njena ebangazi lutho yena akazi nawazi uyahlupheka noma uyajabula ukhonza inkosi yakhe mayisezulwini nandi ufunda lapha ukumshumayela 9 evesindika elokuqala lithi konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuthi abalungileyo nabangalungile kusesandleni sami yabona yeyizwa le ndaba kusesandleni sami kusesandleni sikaJehova konke ulungile awulunganga kusesandleni sikaJehova konke okwenza la emhlabeni ukubhala la esandleni buka njengawe nje baba ukhabazela wawungalungile kodwa kwakusesandleni sakho ukuthi akuthathe akufake hayidesi abuya kufaka ezulwini abuya kubuyisela uyabona ke abanye akakwenzanga kusesandleni sakho isandla sakhe unomhawu uyahawukela kakhulu nanginkosikazi wayikhala ekhuleka athi inkosi yami inkosi uzongishiya ngishiya ngedwa kanje nginangana nginani wathi ubuyele emhlabeni wawuthola sokunika ingane umfana athola ithuba ngalo mama yabatshela ukuthi umfundisi wami mina yilo ngoba umama bayakhuleka siyabadinga ngivele ngikhumbula umama uHana eBhayibhelini ekhuleka ecela umntwana kuEli ethi ngithulula umphefumulo wami enkosini bheka ke sesibadala sesibadala sayithola ingane naso umfana siyambonga uNkulunkulu yaba yinye wani uNkulunkulu asipha yona ziningi kabi kunale ziningi sibona ziningi phela ngoba nazo mase zikhona ziyahlupha inhle moyiphiwe uNkulunkulu ngoba ingena endleleni ngqo kusiza ukuthola abantu abaningi bese bekuhlupha bakuhlubule ekholweni kakhulu ziyahlupha impela manje siyambonga uNkulunkulu sinayo noma ukuthi ngoba phela siyayo asemusha izinto entsha uyabuka lapha abuke lapha kodwa besithi hayibo wendoda besiyathi phela kufuneka njengoba ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi weza kanjani kufanele lokho ikhunduza ukuthi wendoda umusa kaNkulunkulu manje uzokwenza izinto enje uNkulunkulu uzokushaya uye lapha bese ungawutholi wena lo msothola watholwa yimina kufuneka alalele impela alalele kunjalo baba impela yawe siyambonga ukholwa kumnandi kabi ziningi kabi izinto ngisho kathi semlazi nje ngiqalela ukuthi akuse Adam ngangayenza khona imvuselelo ngisuka Adam ngaze mlazi phakathi eGosberg kuMathathazela lo mbuyazi mbuyazi ungazi usuka kwakhe ngamthola ekhokhobele edliwa ama BP sedla ihlabishile ngabhekiwe ngithi mina hawu yini mbuyazi edla inyama ingathoswanga ephela ingafakwa ngisho sound ngathi mbuyazi yini hawu iBP kuthima ngidla lokungadli athi uzodlake la kimi ngamkhulekela athi ngegama likaJesu ngegama ngifuna adle umbuyazi athi wena thosa la ungamphekeli lokho nkosazwa ngathi thosa ngifaka uqali wenze yonke into siyambonga fakusawuthi amkhulekela ngikho hawu
itiyelele seyiphatha lokwenhlamvana zoshukela ngathi mina kufaka ushukela lo kube mnandi yakelenda okay akuna BP akuna shukela anginani ngumdala impela yazi ukuthi ke nami bani ngo2009 bathi nginalokho egout ukudla inyama ebovu ngiyabona ngithi unyaka odlule July bathi ne BP ngase ngilalela le CD ke kamfundisi uLinde ethi zonke izifo zenziwala yenziwa phezulu kade kanti ngabeka isandla la ngayikhulekela awusenalo awu akuzudlala amadimoni la umzimba kaNkuluNkulu igciwane ngeli wamkhombisa uNkulunkulu ezulwini wathi khona izifo ezokwehla emhlabeni ezoqonda abantu abangangisaba igciwane kodwa ke abazoza kimi bekhala ngizobaphilisa baningi baphilile lapha bamagciwane sebanengane abanye ngibeka izandla kubo bonke abagulayo lapha waveza amathambo abantu bangamathambo wathi wabona ngokwehlisela emhlabeni lapha ngoba zonke izifo iqhamuka ngapha enyakatho zithi ithelekala eSouth Africa kodwa konke uqhamuka enyakatho ngoba vele nasezulwini kunga mamba tshena badideka abantu badideka hayi ngophela wavele na wathi uphuma shona enyakatho iparadise le ihades la ngapha ngoba mthenje hades paradise aphuma ngapha ngokubuka ngathi ashona phezulu emzini omuhle sibonganisa omuhle igolide igolide ngisho phansi ishilo kuzane amafula ngibona imbali imbali zakhona zingophiyani ziyacula hayibo ziyacula ophiyani zalo zicula into emnandi ufike zithi ebebecula nabantu bakhona ufika bethu bashayisa umhlophe akusalanjwa ungcwele nje bodwa ubungcwele abungcwele busisekile nje into emnandi impela yabona shona manje yacabanga hey uthi mangibona umuntu enza into ngithi mina hey ngithi yambuyisa ngibona ngabuyi vele ngoba thithi umyeke vele umyeke omunye umdonsi ithi hayi wendoda omunye wamfonela la waseNazaretha ngibala ukuthi ngabona amaNazaretha wathi na siyena sefuna ukufaka iJesu kimi awu wathi na Mkhize wena wafuka mathi mina yebo wathi wabonani ngithi nakuningi nje akubonana wathi ngizuthi wabona nje amaNazaretha haides ngathi mina ngithi ilokho kuphela nje ufuna ukungibuza khona kukho konke ngabona kukho konke ngakubonayo wena ufuna ukubuza amaNazaretha uthi ngawabona na wathi yena phela ngikhulumele ngilwela ibandla lakithi ngathi hawu ulwela ibandla lakini la emhlabeni ngathi lalela ke ngikutshela hamba ubuza uNkulunkulu ukuthi wayengithathelana emhlabeni ayongikhombisa ezulwini ngibone bonke abantu ebawonakele ebawonila ngikhomba nabangcwele ubuze yena nje ukuthi wawumkhombelana Mkhize ngoba manje uyasiphoxa manje lapha thina bandla lamaNazaretha wathi okay ngiyabonga ubuye ngifona khona ekhaya kodwa ngobuye ngikufonela wafa akakho ngathi uhlezi nabanye ngathi ngithuka bangifonela abanye Mkhize athi mina athi uyangikhumbula le ndoda ngoba ngambuza isibongo sakho ngabani wathi ngoba nansi sibongo lesi Mpanza yebo Mpanza wathi ngoba Mpanza wathi awuyamkhumbula lo mzali ukhuluma nawe Mpanza ngithi mina yebo unani pho wathi nawe asosishile hawu unishile ngathi mina hayi angithi wayibuza mina ufuna uNkulunkulu ambona amkhombisa ukuthi wayefuna ukukhulumelana angangitshenelana ngangikhombisela namaNazaretha siyobona ke manje bathi ndoda usho njalo ngathi impela ocingweni ngathi ke suphezulu kwabo ke siyababona sugida sebajoyinile naye lapho ekhona mawaqhamuka suphansi phezulu naye inyawo ivuvuke lezingaka emntwana nawe phika uyakhona wathi ngeke hey siyabonga iqiniso hey ngoba uyalifuna uNkulunkulu uyalifuna abafundisi abaningi abafuna ukukhuluma iqiniso maye basesihogweni uyabona hey mina uyahlala mvulelile ethi mabe kuphikisa awuvula amahubo 15 amahubo nje 15 verse evesini lokuqala lapho ayibuza khona uDavid ethi Jehova ngubani
Euhlala entabeni yakho entabeni yakho na. Ubani euhlala uthi ubani ohlala etendeni lakho na. Ubani ohlala entabeni yakhe engcwele na. Bese uyamphendula kuNkulunkulu aphendula uDavid. Ngoba wayibuza impela ufuna ukwazi ukuthi ukukholwa kathi kuyini. Wase uyamphendula kuNkulunkulu wathi hayi David lalela la. Yiloyo ohamba ngobuqotho. Okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Yena ozobona uNkulunkulu. Ongahlebi ngolimi lwakhe. Ongamoni umakhelwane wakhe, ongamoni umngani wakhe. Ongabukeka ngathi uzomenyanya. Angakwenzi abazisa abamthandayo. Ongatsheleki imali yakhe ukuthi izala. Yabona imali ukuthi uzala. Ungayiboleki nawe. Imali ezalayo. Hayi ngalokho isono. Futhi emva kwalokho nami ngingatshelekisi. Nawe ungatshelekisi imali izalisi ungayizalisi. Ngiyakhumbula khona noma ngithi mahubo 37 ukuthiwa ungamfulathela otshelekayo umnike kodwa inzalo yakho isibusile. Yebo kanjalo inzalo isibusile manje hayi ukuthi simzalile umzalisi hayi cha yazala yami imali uthi umkhuthuzi. Kodwa umzalwane kodwa uyakhuthuza. Ukhuthuza ngengqondo. Nawe kuhidisi lapha yonke le mali ethatha kubantu uzoyivuna lapha. Ngoba le ndawo ibuhlungu. Hayi inzima baba. Inzima. Kukhala ikhulu ngabona ukukhala umlungu. Umlungu ekhala. Khona hidisi. Mfundisi. Ethi ngangumphostoli. Ngangidla imali zabazalwane. Kudla imali zabazalwane ngamanga. Icala. Yabona. Phela manje labantu bayikunikele befuna isibusiso soNkulunkulu. Yayithatha umfundisi odlala ngayo le mali wenza into ezingafanele. Into ezingafanele. Manje kuyicala uNkulunkulu. Uyabona. Manje yonke le nto leyo ngabuka sekhade hala bekhadi. Umfazi umlungu khala konke. Khala yonke into. Akukho kungakhali la. Bayabonakala lapho ukuthi umlungu lo muntu omnyama. Nihlangene umbona sengisho ukuthi uyakwazi ukuthi umbone. Uyawazi umbona umlungu lo muntu omnyama. Umuntu omnyama. Kodwa nihlangene. Kodwa ezulwini bafana bonke. Into edaliwe la emhlabeni. Konile konke kuNkulunkulu. Kwenze kahle konke kuNkulunkulu. Mnandi nje lapha. Kwabangcwele kumnandi. uNkulunkulu asiza silonde. Futhi ukukhumbuli la emhlabeni. Hayi ukuthi ungabuya la. Awukhumbuli. Ngiyakhumbula nje abangcwele nje impela bahlezi. La kungcole kabi. Kungcolile. Impela ngoba ngikhumbula ethi yabona buka lapha. Ngiyabona emhlabeni lapha. Enkoba paradise. Ngiyabona emhlabeni. Ngabona abantu bahlanya abenza ukuthi abanye benza angisafuni ukubuyela kule ndawo. Athi buyela. Hamba uyoqedela wenza ukulunga. Uyona le ndawo yona ke. Hamba ushumayela ivangeli kuyo. Wena kuphela zigade wena. Le mbewu unginikayo ungayinikezi omunye umuntu ayona. Hamba uyohlala kahle nonkosikazi wakho. Wenze yonke into ube nokuthula ekhaya lakho. Ube njeya yonke lento. Wathi imbewu engikunikeza yona ungayoni imbewu enginikeza. Angifisi kuyona. Buka yazi kuyahlangana besishumayela ngakho la ethi khona onembewu yami akoni. Akoni ngoba kunembewu yakhe emzimbeni. Hawu sambonga uNkulunkulu. Ngiyabona ufunda lapho kulokuza lapha kuJohane esambulweni. uJohane esambulweni sahluko isahluko 3 evesini lika9 lithi onembewu kaNkulunkulu akawoni akoni lisho njalo bese futhi ngithi uJohane oqala lapha ku5 ukuthi ozelo uNkulunkulu akenzi isono noma akamthinti ukuthi sathana ayakuthinta ngoba unani uzelo uNkulunkulu nembewu kaNkulunkulu yebo uhlezi kuye amen umntana kaNkulunkulu amen awona lithi kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane nalo ngamthanda umzalo ngoba kakhulu uNkulunkulu ufuna uthando uthando njobe nangu usuka le ngithi yebo awungazi
uthando nje lungidosi ukuthi cha sawubona le ndoda uthando yabona uNkulunkulu udala into enkulu kangaka ayikho into yangivelela nje endleleni yabona emafuna amahubo lapha amahubo 118 verse 6 lithi lapha lithi likhuluma ukuthi 118 lithi uJehova lithi uJehova ungakimi angikwesaba umuntu angangenzani na uJehova ungakimi ekanye nabangisizayo ngoba babuka bephansi abangizondayo ebethi kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba uthemba umuntu lithi kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba izikhulu uyabona lithi bonke ebezizwe bangizungeza agcinela umlilo wameva kodwa ngegama likaJehova uzobachitha mawukhuleka nje ubachitha yabona ngilapha kwamhlaba lingana la inyanga zala seyiprocess zakhathala ihlezi abokhathala futhi seyikhali yonke into ngoba ngithi mangifunda lapha futhi kuyisaya ngifunda kuyisaya 41 verse 10 lithi ungesabi mina nginawo ungaphela amandla mina kuNkulunkulu bambisana sakho sokunene nawe bese yebo ngiyakuthanda lela ukuthi ngibambisana sakho sokunene nami ngikubamba ngaso futhi lithi bheka bonke abafuthekela wena ngoba namahloni bajabe ilabo bantu abaxabana nawe balwa nawe ngoba ufuna ungabafumani ngoba yimina Jehova nothi kuwe ungesabi mina ngiyokusiza kunjalo amen baba amen kumnandi ukuhlangana kwabantwana bakaNkulunkulu kumnandi amen kuhle kakhulu kabi amen uJehova umuhle kakhulu muhle baba uyithini esiphambana thina esisuka kuye yena nje uyasithanda awubheke nje lapha kuLevi kuthi uma ufunda kuLevi kuthi evesini lika 20 lithi 20 lithi uthi Jehova lapho angisengikhohliwe lithi manje angifuni ukuze ngifunde ngoba angivume nje ngifunde lokho hayi akufanele ufunde uyabona futhi wakunika futhi mase ngisenkonzweni mangisenkonzweni ngikhuleke mabethi hayi inkonzo yophathwa Mkhize ngithi mina ngithi bathi hayi yophathwa wesikhulekeni inkonzo siyinika ubaba Mkhize ngone uguqa nje ngikhuleka ebese evezela kathi nathi ozokhuluma ngayo mthamba awuveze nje abemaningi futhi mase iphethwe mina balungisa amadayali abantu bafuneka babhale ngoba ngivula le uthi sakuvule bekushumayela ngiyaphambili uphinde ngivulele manje into engcono ukuthi mawuthi vula la uvela ubhale ungavuli ulalele ubhale ungavuli abonile ukuza nje amahebheli amahebheli 10 evesini lika 30 evesini lika 35 lithi uthi maningasilahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu